Yes, alright, birumvikana twongeye kubahereza ikaze tubifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza bibane namwe bakunze ba Rwanda Top TV. Tugiye kuba twagenda turebera hamwe amakuru yongeye kugenda agaragaho ndetse anagaragara ahangaha kuri ubu butaka ndetse no burasirazuba bwa Kongo muri rusange. Bivugwa yuko hongeye kumvikana amakuru adasanzwe, amakuru atari make yarimo aragenda agaruka ku ruhande rw'ingabo za FCM 23 avuga yuko rwose ingabo zisaga 31 zari ziri kuri ruhande rwa M23 zaje kurangira azideployinze ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa, azamanitse amaboko mu rugamba rukomeye cyane rwari rumo ragenda ruhanganisha izi mpande zombi aho bise Warikari. Ese byagenze gute? Dore yuko aya ni amakuru rwose atarimo aragenda avugwaho rumwe na bamwe mu bayobozi bo ku ruhande rw'ingabo za M23. Ese byagenze gute? Izi ngabo zaciye ibikuba muri uyu mutwe wa M23 byaje kuba byagenda gute? Turizo ko twagenda tubiva imuzi n'umuzingo tubisobanuye neza uburyo byaje kugenda bigenda. Muturibuze kandi kongera kugaruka ku yandi makuru y'urugamba agaruka ko bise Mutayomba, bivuga yuko rwose akomeje kugenda akora amateka ndetse anahindura ibintu ahangaha ku ruhande rwa leta Kongo, aho yongeye kugenda yigarurira tumwe mu duce rwose two ku ruhande rw'ingabo za M23 twari tumaze igihe kitari gito dukontora kugeza amaginganga. Bikaba bivuga yuko rwose aka gace kaho bise muri Rubaya kamwe muri eno n'ubundi izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zaje kugenda zigarurira kugeza amaginganga. Tubize ko twagenda tubirehera hamwe ndetse tubize ko twagenda tubigarukaho muri rusange. Tubize kuva muri aya makuru twerekeze aho bise muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, turebere hamwe naho ibikomeje kugenda bihavugwa. Bivuga yuko rwose ingabo z'abazarendo abakrapu aba FDNB abo bisero ibo bongeye kugenda bazura umutwe ndetse bakomeje kugenda bagaba ibitero badivansa bagana imbere mu rwego rwo guhangana n'ingabo za M23 ndetse banazikura muri izi enewo zikomeje kugenda zumvikanamo imirwano n'urugamba rutari ruke. Tubwerekeze Minembwe kugeza amaginganga hakomeje kugenda haba ishusho y'urugamba, hakomeje kugenda haba hakomeje kugenda haba kamwe mu duce twahindutse isibaniro ry'urugamba n'imirwano ikomeye cyane hagati y'uruhande rwa leta Kongo n'ingabo zatwirwaneho FCM 23 mu buryo buhambaye cyane. Dore yuko mu minsi yashize hagiye humvikana ikiswe nk'itutumba ry'urugamba, noneho kugera amaginganga bikaba bisa nkaho urugamba rwongeye kwegurwa cyangwa se rwongeye guherwa mu mizi nyuma yuko zimwe mu ntwaro karundura zo ku ruhande rwa leta ya Kongo izo bise kamikaze babayaga, zo ni zimwe mu bwoko bw'amadrone zikomeye cyane zirimo ziragenda zifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo mu guhangana ndetse no mu kurasana bikomeye cyane n'ingabo zatwirwaneho M23 n'ubundi mu buryo bukomeye cyane. Turibuze kuva muri iyi ngingo n'ubundi tuvuge ku yandi makuru arimo aragenda yumvikana i Kinshasa avuga yuko bamwe mu baministre bayoboranye nawe bise Perezida Felix Antoine Tshisekedi barimo baragenda bashishikariza ndetse banatangiye kugenda bamamaza icyo bise guhindura itegeko nshinga nyuma y'inama baje kugenda bagirana n'umukuru w'igihugu n'ubundi mu minsi yagiye itambuka. Turibuze kugenda nabyo tubirebaho. Ese byaje kuba byagenda gute ko hari haratangiye kugenda humvikana imyigaragambyo idasanzwe? Ibyo byaje kugenda bigenda gute n'ubundi muri rusange? Kandi nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze ku murongo mugari wa Rwanda Top TV, kanda subscribe cyangwa se sabone, ufungura akazogera ujye kuri ako kantu kameze nk'igikumwe kandi like, share na comment byawe nabyo ni ingenzi kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana natwe nabona amakuru agezweho ari na update kuri iyi mirwano iri kugenda ibera ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi muri rusange. Mu ngundi rero nangirire aya makuru yanjye kuri uru rugamba rwabereye aho bise muri iyi teritwari ya Warikari, ivuga yuko rwose bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa FCM 23 paratuni yari iri ku mirongo y'imbere ku rugamba byaje kurangira yijyanye mu maboko y'ingabo za leta ya Kinshasa cyangwa se aba barwanyi barwana mu cyo bise coalition n'ubundi muri rusange. Mu bintu byaje kugenda bitangazwa cyangwa se byaje kugenda bishyirwa hanze, bivuga yuko bano barwanyi baje kugenda
abitanga ku bushake, ari uko rwose bamwe abenshi muri bo bari barahoze mu ngabo n'ubundi zirwana ku ruhande rutumvikana na M23, abenshi muri bo baje kugenda bafatwa amatekwa bakigishwa ndetse bakaza kugenda bemera kuruhangana nabo bahozemo cyangwa se kwemera kujya ku ruhande rw'ingabo za M23 bakazirwanirira, baje no kugenda bajyanwa ku myitozo ya gisirikare n'izi ngabo za M23 bari barahawe ibikoresho, imbunda n'intwaro ndetse n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye muri iki gisirikare, abandi baragiye bahererwamo amapeti mu buryo nyine bukomeye cyane bitewe n'uko bari baremeye kwifatanya n'izi ngabo. Ariko nyuma y'igihe kitarenze rwose imyaka 2 bivugwa yuko abaje kugenda bagera muri izi ngabo bwa mbere ndetse iyi paratuni yose abasaga 31 bari baragiye baturuka mu mitwe igiye itandukanye, harimo abagiye baturuka mu bari Wazalendo, abagiye baturuka ku ruhande rwa FARDC, abagiye baturuka muri FDLR, abaCRAP ndetse n'ibindi bisirikare byagiye bitandukanye n'ubundi bikomeje kugenda bihangana bitanavuga rumwe n'uyu mutwe w'ingabo za M23. Ibi ngibi biri muri bimwe mu ngingo zaje kugenda zivugwaho cyane kuri uyu munsi, bivugwa yuko rwose M23 cyaba ari cyo gihe ngo bamwe mu barwanyi bagiye binjirwamo muri ubwo buryo ngase nk'abagenda bayidindiza ndetse banayikozamo, dore yuko bivugwa yuko bitangazwa n'ibitangazamakuru ndetse na bamwe mu barebera hafi inyungu za politike ndetse n'uyu mutwe wa M23 yuko rwose ibi bintu wagiye ukora ari bimwe mu bigenda biwudindiza ndetse hagaragaramo n'icyo bise gusimicinga cyangwa se gutanga amakuru rwihishwa bayavanye muri uyu mutwe wa M23 bayahereza umwanzi cyangwa se urundi ruhande bahanganyeho n'ubundi rw'ingabo za leta Kinshasa cyangwa se coalition n'ubundi muri rusange. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu birimo biragenda bivuga yuko biraza kugenda bisa nkaho bisubiza inyuma M23 kandi ni amahirwe ku rundi ruhande rwose rw'igisirikare cya guverinoma ya Congo, kuko kuba wari ufite icyo bise nk'umwanzi cyangwa se umuntu muhanganye hakagira abarwanyi bamuvamo bakwerekezaho, harimo na bamwe mu basirikare bakomeye bivuga yuko bafite ipeti rya koloneli, ba sagente ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri iki gisirikare bagiye bijyana mu maboko y'ingabo za guverinoma, biri buze ko byagenda bigira icyo bifasha ndetse n'icyo bihindura ku mirwanire ndetse na tactical dore yuko bazi uburyo kizi ngabo za M23 zarwanagamo, uburyo zapangagamo operation z'urugamba zagendaga zihanganamo na M23 n'ubundi muri rusange. Murabyumva neza rero yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, urugamba rukomeje kugenda ruhinduka imberenge mu buryo bukomeye cyane. Reka duse nk'aberekeza aho bise muri axe ya Kipupu, tubabwire buryo ki naho ibintu byifashe kugeza amagingo ngaya, bivugwa yuko rwose ibintu byongeye kugenda bihindura isura nyuma yuko zimwe mu ngabo z'abazalendo na FARDC bakambitse muri izi nce za Kipupu ndetse banagiye bakaba tumwe mu duce two muri iyi santere ya Kipupu, dore yuko nako ari kamwe mu duce dutuwemo n'abantu hagiye hagaragara rwose gukurwamo ingabo za twidwaneho, dore yuko nazo zari zaje kwa zagenda zihigarurira mu buryo butoroshye habe na gatoya, ariko hakaza kuba hagenda hagaragara nk'igisa nko kwivanamo ku bushake bwabo nk'uko bagiye babitangaza nyuma yo kubona yuko bamwe mu bazalendo baje kuba bagenda bashinga ibirenge byabo ndetse n'intwaro zabo kuri ubu butaka bwa Kipupu, bakagenda bahungira ku misozi yunamiye n'ubundi aka gace. Ibi ngibi birimo biragenda bivugwa yuko rwose izi ngabo za M23 twirwaneho barimo baragenda bashaka noneho kuba bakongera kugaba ibitero karundura byagamije kwigarurira ahangaha muri Kipupu n'ubundi muri rusange, ariko ntago urugamba ruraba gutangira. Iyo namwe mu makuru yaje kugenda avugwa bitewe n'uko hagaragaye abandi basirikare baje ku murongo wa backup cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba bagiye baturuka ahangaha muri za Minembwe muri rusange. Reka twerekeze ku yandi makuru avuga yuko rwose ibintu byongeye kugenda bihindura isura muri Minembwe, ko hagaragaye zimwe mu ntwaro karundura zongeye kuzanwa nyuma y'iminsi mikeya rwose zidakoreshwa, izo bise Barikari Akinsi nizo drone zari zimo ziragenda zikoreshwa n'ingabo za guverinoma yo Kongo kugeza magingo aya ngaya.
ariko hongeye kugenda humvikana kubura amwe mu madrone y'urugamba, amwe mu madrone y'intambara yo ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, yuko rwose yongeye kugenda yuburwa, izo bise kamikazi ndetse na za babayaga zigiye kuba zakongera gushorwa mu mirwano ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahangaha kuri uru ruhande rw'ingabo za guverinoma ya Kongo muri rusange. Urabyumva yuko ari ikintu gikomeye cyane yose M23 igomba kwitonda ndetse igomba no kugenda ishaka buryo ki yahangana nacyo n'ubundi muri rusange.